Assalamu alaikum. Туғандар, барпы, гисар, YouTube арақшасын қатталушылары, жана көрүүчүлөрү, туғандар ушундай болгон. Өтө зор, өтө күчтүү Афган соолуктар сатууга чыгып атат. Булардын жаштары аябай эле жаш экен. Булардын жаштары 2 тиш, 4 тиш дейт, 9 тасы 6 тиши жок экен. Бирөө гана 8 тиш экен. Сиздер көрүп жаткан чоң соолук как. Булардын 4-өө козулуу экен. 3-өө эркек козу, бирөө ургачы козу дейт. Жакшылап назар салып видеону акырына чейин көрүңүздөр. Жана бул соолуктарга 42 миңден сурап жатат экен. Ээс номерин экранга калтырып кетебиз. Ээси менен байланыш, ээсинен да толук маалымат алсаңыздар болот. Адрес Баткенде дейт. Биздин YouTube каналда биринчилерден болуп көрүп жатсаңыздар, лайк басканды жана бизге катталганды унутпаңыздар. Жана бизди колдоп коесуздар деп ишенебиз. Туғандар, ушундай болгон өтө күчтүү соолуктар экен. Шашылыңыздар туғандар, мындай соолуктар ретке гана чыгат. Boyu 90'a. Ol deyin dişini yamaç koyalım. 2 diş gene. Farklı işte. Metre cirdi. Başa. 90. Dişini açıklayın da. Astığını lağınlayacaksın. İsteyeyim sal açılış gerek. Ulan 2 diş bana. Allah 88 90'da. Bunun için yamaççı. Tazla 4 diş gene ona. Ona koyulur. Yok. Yok. Allah ver. Koyulur yol жүрүп дағанша жүдөп қалған да. 5-6 gün жүрсе Xudo қаласа зор болып қалады.